네. Ana. Can you on the lights? Siva. Hai cái gì đây chi là nó mày. Siva. Qua mai ông kể đua và bảo là không biết sai là phải đeo. Hello. He came here before me as a baker, and before I came here, when I came over, so he is very wise man. He didn't have much education. And he married Anna, because now Messi, your brother, Anna, to marry my dear brother. Their age was different. He was older and Anna was younger. So it's the same here. That's with me too. I'm older than my wife here by 11 years. So we live happily. Doesn't matter the difference. I think I'm so glad to choose this. That's all I'd like to say. I'd like to welcome everyone. We are now becoming this one family. In the beginning, God created man, and He said, "It is not good that we live alone." So He takes His rib and made a wife. So today we are looking at that. Very soon there will be one. They will become one. We are all become one. So thank you, Taylor. You choose this number 17, Taylor. Street. Thank you very much for that. I'm so glad that Maletita finally find out suitable man. Hope you live happily. May God bless. Thank you. Hello. Sorry, I would like to take this opportunity to complete our question for this time.
But I'm sorry for everyone. I would like to ask or English or mom language. But Eddie told me to order program in Tongan language. But sorry, we start now. Pamalot kita tahu betul api ia hotan. Kena tu fenga mari kau mahu kata pakai kai tanga tak tamai koi ni tak nuat. Ada kata pakai fok ki tak lot tu api kau buat apa kau ni kai ini kau kai kau fok tak pakai fok ki fai koia Maletita. Leo mo mama watu tangata ni koia ko tao ngona. Watu watu makin ke nau ko hi. O fala hi fai. Yo mau te hi. Ko ka nga ngau ke ki ni koia ko tao. Wai mata ana koe. Pia matukat patap make ya tinggal tolo toton de fata buah dan bidau ata he hokwa de programa o wa koe di tau programa o wa no mau inga au pito i de wata ni to ke kamata tau lo bilang gadi to fokan mak tau ton dia o wa de tau programa no ko ya treni kia en lo tui katak fai mai tau lo tu kau ngaku kian, buat ikoni, pekau kau ngau, ikoni, proses mau ngau matahai dan tanah leki. Jadi saya tahu kamatan, kalau saya kita mau fenunga, eti, koi lau pekau toko, wandel mau kau bersih dia pasta, pekau saya kau itu kau koi, koi toko pekau jauh, kita falam lagi, mau ngau ya. Papa toi mo tunga yo kalani ni be ko toi ngai ne ta ka fa fo ni pat ti ko ni mo la mai ko family mo on pe ya kai ko nga pe ya mau ka nga we sia sia ko ya ko ta la be ki ta hon ko family mo on pe ya mau tolo ne ko la be ko ya sisu ke ne ka fo no nga ko no kai nga mo ni a ki na tolo ko fai ki sina nga lo yo tua mau pe mau ngau ni ni mo he ai to fifine ko ya e ya mo kai ki he ni de fa e ke mo pe ka ko mo ya te tangata ni mau tol ko ni mau ngau fata ka mo ya e nga ta fa ko to ate ya mo ko ni ha o ngau e ya ro tu me fis ki mo silan ko ya yo kai te lo o kwat amuyang fa ka ta por kalama anga fe I say yes Maletita ya peti leita ke ange ko ya mau la ve ko mo mana ko pe helo tu ba ko tu pe mo mana ko to helo ka ko to kan ke ta mas ke pagka ta programa han kita pemata halo tu fai me tu na ka to dia ko ya ko pa Apa ramai mau kita lihat di action atau apa fenomena boleh. Ramai mau kesi atau apa mau kuat tahan hawa ini ramai mau kuat tahan ini siapa atau mau kuat tahan mau ini ramai. Baru ramai dengan foto tapi nama hawa ini ramai awak macam hawa ini foto dia tanah. Kalau hawa actionnya foto hawa ini ramai. Kalau mau pia kalau ton mau lo tu ke ada apa kita mau mau ya. Namai mau le pare ko ko nga ko kau da mau tu esa ngata. Kalau mau ilo pa ko ya namai mau kamata mau pe mai. Kalau mau pia mau kamalo ia. Pongo mau lo to ofa que nga ko pa mau to. Ota tau pe pare tangata pare te fin mo ta no fi hua ko ni o mo ilo tamai o ke a ke no to nga mo to mo ko ni mai ha ko ma ko nga au
kama foto kama programa ako ni damai o mau te ka te ke aksiona mau lo ngai nga programa to na amui damai to ka ga mau to mau ka programa ko ni mau te ka te aksiona mau lo ko te fora ka to ko te ka na ka to mi ko to pe mau ka ka ke mau to ka tangata te aksiona damai nga ko mai pai para ni pai para tangata damai nga ko mai tu mo ka mau ti mau pai ha programa ako ni tu mo damai lang ya to ta pe aksiona na mau pai ka me ko ho ko mau ni ma ka me ti ba ko mau tu ka no ho mau tu tu mo damai mau lang ni te aksiona na mau pai ka pe ni mau to ako Yung nga programa, hokot amoy nito na ako niya may tuloy na niya tayo ang kanap. Lalo yung mapay, iwak siya ang kitang Kalau bawa kita di programa, kawan tidak punya kita uang kalau mari no. Tidak ipego ya kau di programa ini, obat tetap buat itu ya mama. Tidak menetap buat dia mama, obat uang itu ya mama. Jadi uang itu ya mama, baik tetap buat itu loa, nawa, ini uang punya berarti. Tidak menetap buat itu ya nawa. Pada ketika nawa, ia halea fai. Dia obat kiai ai ya halea mamali mamali lagi kita uang no koya baik apa ni kadang koya di kopi flash satu tahu kalau kalama buat wai tahu tu ke ada mau kuai patungia akoin ke pakakato at ada wa palamari ko ina ko ang mapina koin kalau pergi mai ka fola ko ko ni so ya kami to koya episode to ko ya maake ngau akpe hakonga fola ko ni ati popo no bakal to ni owan ko pe no falea episode ba ni mabes no tataha ko ya ke fai taki aki motor ke otua o tau mo fanau o feina beso noa te a eva i ofa o hange ko o feina a ki tau tolu e kalaisi o ne foaki ia ko ki ko ki tau tolu i to ia ma ake vahe ono mo fruba beso ia ono kiva o ia foki o frataha e o tua e oa na frama vai ia ia to tarata o fai fatak ko so no fakina ta mo ki popa vai vai na ka ria fai no fua Wari ana maheni pe ko hi ko tau a feo fa fia mo feo fai fua a ko ba ta ngai folofola me fai ko speri ko ngai aki ta hai folofola me ips ngai to ya paula ke ngai ipseri ki ngai siasi e pe apostol ko paula ki he kai so ke mo fai mo a hangahi rumana mo ngahi ngau ko to apeo mo fai o fata tau ke finangalo e o tua mo fai taki tonu ke fotutu ai o tua ke fahinga tangata pe ko doi ko ia pa me fai ko speri o be ai maake o ia ko gai o ga ia i hamea e frataha e o tua o wana fa fai tangata ke le frama vai ia pe ke frama vai ko da no fela ve eni e gai na pe pe foki ke o family ko fekau ako to ape family nai kau ngame a o yongo wa make a koe ko wa tau heni ai ko foto tu ko finangal how ai o to atang me kamata anga wa ma ti tong tanata ta ia a ko ni Peki mo ke tawa mai ki a ko ni na tau fanongo tala no ape na tau fanongo pe hange ko lawe ni i na fanongo pe e a mar pe ke fanongo at hafa telefoni ai ta masi i ta ku pe mo yo mo a ko pe ko ta hine ke ta masi i pe ta fanongo tala noa i lau nga i kau nga me a o pe he mo pe he ko o na kau me a ka pe kai i hele fa fa no fua fa Kaya hono tau mamata ai mo fakakato ai ngai tala no hono ko to ape ko yana tau fanomo ai. Tala me mai pe to ko wa ko fa e kia.
e ko matau a fo kia le fai mo kumi hano ma ko ngal to le le ya ngai falo tu hono fai e tai yo pia e hato pe ako i he whanongo pe me ai o hau me ki a honi ko whakakato ai ngā kānoa ko whanongo ai. Ko hiko whakatutu ai o tua o whakaha sino ia i he a honi whamiri e ki o wau ko ni ai fo i mo oni te tau si o tonu ai i he kaha o ka pao e tuai fo ki mai a siso. Ko e whama o wau whama o ko no hako tau building up ia ai relationship ko ia ke toi māloki ane e na nofo ki he whiofo o whani o au me a honi o au ki he aho ko ia o whai ai e hono osi hono tānoa i iro pēo mo mea mai ka ko sila me i mo family o gai aho pehe ka o ko i ngau tau tala te wai aho koe. Ko ia honi foki o ku tau hanga i o pou i. Pea ko tānoa ai konga ko ia tau whai aho ni ki ha mea ko whakapapau ko pau mo oni e whakahoko ia. Te kono whakarea taha i tau ngahi lea ko silai. Te hangeko ves whalafola toi māke baha mo furu beso no hiwa. O pau ko whakataha i ahon ki tau tolu ke whakapapau ia mea koni ko pau ke whakahoko. Ka tak whamore more. O nā tau whainga ke beteki apongi pongi. O ka pau whataha e motua o hangeko lawe ko ia whakosperi. Pe he māke baha mo furu beso no hiwa. O ia whoki ko whataha e otua mo whataha i. Ke o wana whamavahe ia e hatoi tangata te momi. O inga pehe ai au naki e wholowhara. Ko noko family e toki whamavai pehe mate. O hia koi whinangalo ia o tua ke hoko atu. Ai nofo lelei ko ia o au tuna whausina. E poto ko Solomone. I he ngai hiwa Solomone vahe ono beso na tolu. Peka kalon kali. Beso na tolu pene no whare ai konga parakalafi ki olunga o i besi. Oku o hoku ofa anga au. Pe oku o oku a hoku ofa anga. Tānoa aku ia ki au. Mahalo peo kia hatai mini i whapehe ai e. Ko Maletita ia o ki hoku loto makwai pe. Pehe Maletita o ko Eti ia o ki hoku loto makwai pe. Ko hiko ki ves whalafola ko ni taha ia ngā hiwa. Whaka ana ua poto ko soma. Ko hoku ofa anga o ki ia te au mau pe ia. Pea ko au hoku ofa anga ko au ia te ia makwai pe. Kata kono whakatonu ke toi mahino ani. Ka mihi ahone o ku mahalo ko na hausia ko ngā ko ia. E ti ia Maletita mao e pe ia. Maletita ia eti mao e pe. Ko ilo ia ko ngā ko ia. Ko e tai minia ko whatano atai kia eti. Hama ngai tānoa e whai o ku ngālo ia. Pea kumi mai ange e wai mau whanki i ko. Te toi to'o e whoki e whamiri. A ka whako ia he mau ngau whalotu a Sunday School. Pea ku whai whanki i a fundraise ma whanki mea pehe ko ne whai tutu un pe ko ia lead ia a Sunday School department. Pea ku kumi holo ia e he kau ngā ue. E whakakato honau whatongia he lotu. O ku kumi mai aku mauangia ke apini loto ngā whai ni ki o ko ana tu ni ki ngā ue. Aho ko ia. Pea ko whamalo hono homo o whalahi whamiri, hono whakavawawe ke whakakato e whatongia koe ni ke te ia. Ko ngaka lawa ke tonu e hoko ate mau ngai whalo tu e ta whaki mau ngau nei. Pausa ke tānoa toi se resi, e tau ki o wau pōpua ki whalau maari e ka moe tapou ki o wau whamau e aho koe. E toi se resi na ka mata ke hanga o tua, tamolo se wha ke man, ko tak worship ia, ko tak kufa whita ia ki he otua o e langi ki he van. E taimina e hiki alu se whana e ka pusta mi o lunga, ka mi he van ki māman. Ka tala noa whanono e tala noa ka mata lewa ke whatutu e shova hanga i palan fo o ki māmani, ko ki he hoko mai ana hala ki māmani ki alu se wha. A ora ke ahano nima na whatupa he otua, ai ngai akauko toa pe, monu manu,
ka pe foki fanga fata pu ka pe foki o seni mo nga teu pe a mono no na fa tu pa o tua pe ni ngau hiai ai tatau o i atama i hono i misiton matala ia fola sai vai ula kia no vai hono wa to seni si kamatalewa ke hanga o tua tupu a atama ke loto moe i teni dan hana frateu nga mo fanau nau ki ke ne tau ki ai pe a mo to kanga i de talangi o tua ke atam patonga family uta no to ni ko atama ni fa funga mai ata fakse ato mata ko e higa ti tokano anayan ata fakse ato ke ma ko ni atama ti fa hingo mon man to ape mo biang mo ko to ape maman kapau ma wai ha to koni fa ngai fata bu pe tu ke hoko e ko to kon ka te ko tiriange ho fa hingo mon manu ka pe dinga me mo ko to ape mai frola kaina na ne fakakato ai tutuna o tua ko ia kana ikai ke mau e atama hatokoni ka me ia o tau ka mo ia kada mai frola bakai ko o tua ya atama o ikai ke sai ia atama ia ke filmaha de tokoni fanga fatapu example me tahi me fangaika fanga fatapu ka me he famon manu na fahingwa ko matala frola pe na fahingo hingoa me ko to ape pena kai ke ne ilo eia ha mea o tau moia ke tokoni ke te kai tamare frola na hana o to famon ma wa atama ba no to se desi ana o tua o toho mai ai ki foi hui taha o fanga fatapu ka me baka ko ya atama Mare ba frola na ngauki ai to tang fo o na e uia ko fefine me ki foi fui peta ko ia o patatau ke i visa o tua ai o fa funga mai e Maletita e ko wa ko ni sai pena ui ai to ta ko ia ko fefine ka ko kinga hono uia ko fefine fa na tala frola ba hono wa ko ki e na to mai ia me he konga o tangata ki foi fui peta ko vinga buia a motor fa fata pu ko fefine ko hono farea ko vinga na to mai ki motor per me a to mai ai konga me tangata o nga he kai ki motor pe au de ki motor ko fefine ku fa na fata pu sai va no tolu de fa os ka me ai hangare fa o tua tu ke na hokwa tu e na no fo the rock family Bena e lolotonga ko na no fe lolotonga o tua na mai na huma shepen ai ko shepen ko hingo ai ko ngata na ane fatawere i a tama ka mo i to senesi klas ngata ko shepen ka ko shepen ko ia ko ngata ngata faka ofa ngata lele ka ngata tala volta ko ia ko ngata ko man totoro fanga fata Kata mai na tolo mai ngata ka ke ilo ko kamata te mahina le tina tala no ko ya ke ilo pena ife ia atam kai haka sepenia o ma wa ibi lo to mo we ite lang sepenia i kan mo oniko a eta o tua ke te kai kuai aka pata de io sepen ko uhi na tamai o tua ke o te makai Kita mamat, tangan leva, ingata ia peko setan dia ibi ko floye o tua tamta. Ilo o tua ka momenti te moala se foi a kau kai, ka momenti dia te motatau mo o tua o lahi o hange to peke o. Sai, ko fanu no ta no ko ia. Na to e fratau ele ko ia, na e fai te shepen pe ko ngata ko ia, pe ko no fare ta, la fai setan e no fo family. Ko fa o se kita no a ko ni. Ko ta o wa fa na ma, ko fa la ma. Mo stilo ko to mo to ta no a. Ko fa o se ko wa. E a honi e ni ta ba be foki ya Maletita. Be ba tai mi ko ni ia aho uke ulaki ko ia o ta fo o. Oa na ngalo ya te moa e iai a shepen e hoko atu I loto ai ke ne whinga ke ne hanga mau i pe ke ne hanga beteki ai relationship ko ia o tau heni ai a koe ni e te whaunga te konga ko ia
Fai he ngata kia imo atama pena toa ke parani hau ai o tua ke kamata anga. Kaya nak kate tau tori ako ni pa be fo ke te ko wa ahon. Kami ahon ke wiki uwa ki koia o ki sema o sano ali fa mo wa fita. Ke mo matu ak tokanga au pito he iai al shepen pe ko ngata e fo watu i ha taimi ko ia ke te fenga ke mau a homo kombinani te au lalanga a ko. Ka tu mo a ke tau ku fekina aki mo maluki aki ai fa wau mau inga a ko ni ak halotu wa ngai au kai ki tau au sia ake au ko ia tara mai fola o ki kai honge faina taa e tau mo ui a ko to ape ai ngau ko ia te volo o le finga ke mau i ta mo beteki ai o wau fa o tua o tau fai a e on fami o popo i he lotu tau popo i he lopa me au kai ko hi e lava pe e hopo hanga mea i loto e baha taimi ko ia o whara tau i e wholofola nā kungaue aki i kai ke maa usia lelei e iwi ba mo atama ai tau mua fis ki mua finale o tua i he kamataanga ruhina na toki naua i he whakatauere ko ia asetane ki he na nofo family na e whai i he kamataanga e bebe foki e ni he ti Eddie&Maletita i he kirange au ko ni o toe ngahi mahina, toe ngahi wike ia mo pau ke fo watu ai tau taha ko ia i he mahatai mi koia tene whenga e mau i ki moua o te moa i aho ko whatutuku ia ku mo palani ki ai. Nā tu iange whatutuku whaatua ku mo whai, palani whaatua ku mo whai, ko pau peke ia no ngai pone, ta mono ngai whai kata. Tāke tāpe kina ki moua e eki i te koua koe ni. Whatawange te whamu maro ki moua, au ni mai o tua i he wau mau inga koe ni, i he koua koe ni. Keke te wharo rohe whiafu koe ni, te tau tā mai ki hiwa e taha, ki hunga whai mo fua pere, i renge ko ia, te tau hoko atu, i o wau ko ia o mama, tunga tāpua ki ko ia, o mama, ka tau to hoko atu ke ngā konga i kiki, ke tau i programa nā koe. Ko tui peru tau mau pe ki hiwa ko ia, whai mo fua pe, meno wharea, ko e mea lelei, ke tau i he family ko e ki. Ko re ke tau taha kune tama, ia i ki tā, ka tai whamane more, e o mai ki hiwa ko ia, ke tau hiwa tu o mai pe bes ko ia, e hina ni ko ia, ke tau whaatare, ke tau hoko atu, i he o wau ko i he kia.